Ari, eka sambal on ka child na child mamo as a couple, husband and wife, family. Okay, child nasa mamor ko mo Pwopwoud bin ngay. Amen. Hallelujah. So kapunga quote. Amen. So karapan sompukat koros kay teng child lalakong gita. Apo kami na lang kauno ka tinirong akupurki o perenki ma child pan mamorki. Mamor ko mo saraw. Mamor ko mo relam ko quote. Mamor ko mo me ya kastuban tuwang kauno ko aleki ka take ko ka kasa makaiteng ko bron ko ta steel ni milala ko sanda. Okay? Apan so koros of course kauno masanti sotraman ka child me sotratiba. Kauno masanti sotraman ka child me sotrana na kauno. Okay? Para mas makalagal na sotrana na kauno. Kaya i makareta ko mo yung ngay kat kuwasat. Weki. Okay? Sotra nibekasali ikata matapin asa tamakatapan. Okay? But Jesus masani esto ko to weki me maula mestrana neka. Right? Luke 15:7 masani me nalang pokon king nisiniski kalulan ramasaman. Sang metwok tuaman na makalagal na pung sotrana na kalula. Amen? So, po kita ang puso. Po kita ang kamelin. Na kauno pan masan o ang somakapan rong gusto pa mamalki, gusto pa ang sopautiyang, gusto pa ang maitong ang popitiyang nanpol, okay, ang tauliyuk, apapanale, o changiway wan parko koros makakak. Okay, makakak. Okay, pwede ki lakap cha bali, kapan sobayang kauno, komo mapampara. Kachapan para. Pwede ko tan pelata makapawang kiyang kauno. Kapan lam kiyang kauno. Kachal ko sa iya pa na topic yung kachal ko sa challenge. Challenge may inta may sotrokin mangay. Apo mimini a child willingly kachal pelata overcome. Whether you feel like it, ang kakanin din tayong kasukakuya, ako kuchela kawuya. That's challenge makers ko sa iya. Okay, apal kan kugiyata rice, apal kan smile, apal kan katak, apal po utana na child mamor ko to. Sa yuk me. Once kal ngarngarta na niyer. Umtaw. Utang ka kay salit. Hallelujah. Okay, just about man. Mo salit kay te mo mal. Mo naramas da ko sampaw ta so magkasinan ta mo kauno cha naman okay? Okay? Pwede tayo. Kailan naramas course, dalagang naramas course, meragong panchiyat kisili mo mumpuay lang ang pagkaiti mo mal. Rano? It's gonna be way different. It's way different. Okay? Nasota man kakilong, kita kila reasonin, takawiya, kita kawiya. Taka matawa, kita matawa. Taken. Okay? So, very important and so course magchal kas school go to magchal ang nalayang to ingkatrain. Magchal kan matawa mo itang manan ko chen kan. Okay, and so say kachal magchal ang kakaluki. So kapag ako ikameleleme thumbs up maka apply na marriage apply wo ka put in practice. Ka put in practical. Okay? But that discourage ma song as sort of sanamaw, okay, sensuet. That's part of it. Okay, yan chama-chaman dami James kasaya na makakalalong kapan na mamorong kauno. Nakachan parenta. Bata kapal kan yata kapal kan kakay kachata. Kan kalaudehla cha kanangama. Kalaudehla cha koporopor. O cha koporopor kan kariyang kacha. No. Okay? I can stretch kachay. Okay? Hallelujah. So, ibang ko sa yaki, tuwacha, ang mga piece of mapox ma. Okay? The more makchakin brush, ay pinagisawan. Rayawla. Silula. Bayula. Lamawla. Because ko sa iya, ang so magchakon walwal, kapang-pang, kapos kan buyay kita, at sa mga
Abanda yung so me paper single ang so me yung joke kaban chair mga ang so me kupuela polisteliero inanan match kaban song chair kasto ka chair pasa wana pan okay hari ikaw mo pan kauna kin ay ten kauna maging kiyang okay bak child tamatawa song so lang me matatawa me kauna kun parenki you know kamataklara so yan hallelujah okay kauna sa mo itatami ko mo gusto ko win. So that's the wonder of it. That's how amazing our God is. Yawan maun kot man magtabapan. But song koros magagan matakla. Akaw no kan the coach kan moldy you kan wiya you kan hutan kela. Ne po ikasiya me. Chay stupan mimen lang mumun serisen. Baba mimen lang yang kakao. Uksaro masan chay pa yang ikaw no ya kakao tol lang kan. Amen. Hallelujah. Okay, back sampawat ka kilang wong iraikan me. Puko ki sampate title high rank up ka kanutan wish kan kakyang. Yeah. Pwede kita kan kakyang apa lita ka count the lead. Okay, ari iko sa iyam. Coach pilpan to tongki rail maligilik. Ay rail mo one seri. Ariyan so koros makapal gil dalawang kitsak kauno kan wag itang kamao patra kan build kitsak kaya kan kakela kay kitsak wag yan so makapanlel palyo ka shine kataban glorious radiant in glory amen so just mo na tapan tola kasi ya atay tapagan ranwots tama kare takchel ranwots have been special karata be excited for challenge we are totola, we are lauta, we are gogola ni muya. Okay, but muren ran silisa keo. Okay, silisa keo ko practice me ko na more even somehow the scientists prove it. Okay, right, proof me. Makaban kaya ne kaya more nan ran silisa keo. We are song yo ko kopreya. Taka built na more ka aban changalare. Amen. Tuwacha kapakap, makasasa kapakap, sungata kapakap, ran koros, now time magakomito, mura ran si Lisa kayo, abang uyalak sona mo. Tuwacha ang pilkang men kasali, kasutasa, kapong, ukang, mura ran si Lisa kayo, silar manana entayang kang kahanlar kung yakang. Song totok child being built na child mo, rakangatan ki habit to addiction. Song yung maka ala ka anlar wida. Amen. Arkaban anla ka nga mayang ampo. Ran sige sa kayo. What? Mabangga ka sa bibir sila ng sumbira. Okay, nagmabilis say ng singwaro. Okay, kakol ko yela na niya ko. Perperengi say ka mamamukan. Pagkao na kalangan katskiyang kuma. Damasok mau ya ko call ko talanan walo. Sa pagkatito uso ko. Kamangata generation ka. Tapos sa tabi ko no purposely mo itang tayo sa tayo. Amen. Chapel makin kareta am solay charki am noro. Men kadai palar po. Kasolar ka kapalian pa din. Yeah. That's the lies of the enemy. Amen. Di makarata tayo stupan uti ang tayo stupan maitang pakiucha. Aksil de kamu kisian patiti nan atay matamataw. So ang matamatawan tuwa ito matwaliw. Song korusian thoughts, words tuwa ito seed. Makakan kamkamarak na na matwal. Ari makarata coach pilmamasa ni chay lang kung kanayong takakaptalong may tata na na matamataw kanayong takantinta. Song riyawat makin kapareta mo man child mo. Amen. Dar child ini kasi yak may free masa ng coach pag buti ang rorong may itang masa ng coach and so na matamataw na nong yung glory to God may pang kapayang mo. Amen. Hallelujah. Take it seriously abang kamaro ka. Glory to Jesus. Amen. Amen. So kapag ako, amen. Hallelujah. I'm excited for the past week.
mo week sama laro mia makakataman kania okay ni bit iba mo itata second lemao riau sibu pai okay so sangan second okay ari mia makakosaya ta atay challenge in last po makakatete yang ya sama kan the track ka yang we okay unmute ko katete ta Akachia. yeah okay not say no long sister Jessica okay glory to God encouragement utano ko nong meta pa kamele le meran por style na encourage amana na ko chay yaraman discourage okay chay chigitanan mauro chay waitonan mauro ya discourage iban tayo yang mo discourage okay mo man kasi despise kasi okay porque ya ran ang so much at relationship ko ichuka kintayang ay po kasi yung mabangkare taban solamente okay amurin somparia wat ko po laro mga yang yan au tatanta wag lang karamon you know wag ka lang magasachokin opijipit song so to song kasi yung kafuyawi Cuma ganita opijipit mo na kwalinta opijipit mo na chilikaw ay opijipit ibat ko to sitere wala wala din ta opijipit okay opijipit mausang achilikaw pues niya no kakakinta mumangelen katiya achilikaw mo kate ka ko la to kakaida kate yung utane negative word yung okay ari dami din ta sotra pake una relationship ma sompong de riau de siluta bayo da barrio una relationship sotra songo aporta tama kare ta murin popoto nan murin barrio werte murin mapton barrio te ibanta barrio sumang gotila pok child serien ko kaniyon da kanina tama kare ta wakila kakakin ta euso amen pwede kita tayo ko sompal kime encouragement akin sa wasama naman yes kailangan courage child mo o child lang salo child lang child juwang Christ child lang child riyaman len ni imuy amen cycle ni imuy ay both quit oh man what a sad journey okay man kich korsen len ni salo ari ita masabangak len ni salo riyaman masabanasa encourage manaman okay checking that wow kiya manaman kakela ka manaman okay ari sangay sa first day o leleto na nachay 11 days 10 days tonight is ari encourage Lord God kitay lola kan encourage liya kan may ray mawawan ko to encourage ray iramenta boy may pangagili pan eu cha pulpul gito pan wag kita la ini kung pungki ko utang kautan matang kautan kauchi kautan masok kacay kang kasay sarara kay makamech makrais mamamore Christ pil ko purke kacaan wag kita la song koros mo mana chamo yes Christ uta malbi kacaan ko to na nawe kita mamawki so chakak utang ko purke kacaan ko to re ut maurki o met katabano mumana chama maur yang I chanok tabil bamba asang atrak simbanene chik nana wacha amen kakela kaken kachain ko utana ko sompal ma chabanga ko sompal ke mo ay banda ko chana na punat ki yawasan ita sergi ko bangin seria utan raban plant the same seed on yar bil bamba pota raban respect aral pot kan tu chapo amen hallelujah Jesus so encouragement Aran what tiba mo itong ay boat di mabilban ditong katay openong katay na tayo challenge in 11 days okay ran isakim option ran isakim take time ugotap karban na tayo kipasang puen miyak practical melauriyay kampakapay kamun mabil kat pon life Bible tanah kacil terpeci peng kacil patakil patugati makacil tolong arwewe kemaka stroke practice na memory so lang kapaya tatakot mamasan yang child may simple
Yes, I'm a master and go to simple simplicity. Someone take us in a simplest way. Can apply pain cold. Okay, Kastranane Chentelta, Kastranane put on tie, Kastranane Watakala Putapa, Pokanasa practice maka. So simple. Okay, Pokanka practice nan for go work. Amen. Take this journey together. Okay, on gate seven, say Watakala, school gear up seven, prong revive nanach more. Okay, pak katerap song kan karampo in sampakan kopuno to sampakan goto songo-songan plurial okay adia-diala kapandela karetak chai sutrokin kauti de sutrokin memoken aran korusia ne so iba mo itang po praise the Lord. Amen, amen. Kapnga coach kamelele me pwede chai rani stock isak yo magchel pangkarata amen. No much prong cha review sangyo ko talalisa pwede makchel socha kata-kata ki challenge ko talalisa ko isa kewa ban apalango can reflect back pwede isa kewa kapachapa na te imay po chap kita kamong kapre ki chela ni chapin ay so magchel chapta relationship ko wana ma company wana ma mau panakan kanayang at chapo amante inta me coach me science what pok mate pingitaw kuma pray ka papa sa nga nai sa utana kasampal ari imang ka pray chela cha pwede ya sa mga kay makasyang sangran kayo kakakpil message to pasan katarang video straight pakan kakpin wrong kayon rano kasi ya me pitata pursuing him as you are pursued ya mo manam kaya kilang nan Rome walu tuan Jesus Christ kaya wiyatip kaya kan wiyasang kan metosang kauno sa chawuti sang apa kong kaya amen ari challenge nampa ewa mo yamo man sang silu maka asa mo man Christ apa konguk yamo man ampil kak apply po na more maka kak kilangata sang silu maka kak chocho sang mo apa challenge ki sang silu mepitata ang pangkasalita makapilbak ang pod taka pursue ang pod. Amen. Numoch. Okay, amen. Aralapia siya. Korean challenge yok siya ko saya mepitata katak. Okay, genuine generosity. Mimi numokit. Okay, katak. Irampung ka makasiyang rano ko message to personal to siya tanan ni child grupo. Pasan kiway rampung ka rem o aralap ka kasi luwa kachel ko saya song yung maganutan distract ko takun yamen karam kaya ako ikicinta night cellphone ako ikicinta song kakpil motong game apa me kisang mo kam time mga ampod arito siya makaklalak lang mas rancho yo ang sa makakaso so siya usang kastampal sang time mga iba na kisiyang reflect ma tuwetan so magtal alialu ko tato. Ang so ni altar ko may nakikita yang sarawi altar ko biyawi. Kaya so maralukin na leta Christ ko alutalaw. Niya mekot ka man ino kita kabilpan exchange. Okay, arebil duweta nanata Pwopwoud. Nanata. Ang so magtay no kita may ito. Okay, niya sang kayari ikisong distraction. Song yung mabang tisang tuweta kampakapam ko pilopla ay tiyang kaman sulat tuwong rail ang patong rail pantikitisang ang patong ang priority change tuweta Christ and so magchapil mo ko ping kachaw kacha poto aleta Christo pin niya wakilam niya solar kalep kiya mo rapang most of your time kaban spent on Christ Weki kami nila nagchal por smiwasan. Makamoy tong Christ mo, las gusto nyo. Makasay mo itong Christ mo, tong kahit yan wasan ka naman ang kiyaramas mo. Ikarap na chal ko sa iya. Kachay na nana, chal mo rin kung bata. Chal lang kung bata, chal mo na chal pan tuwong Christ, the Christ pang katsto. Chal niniyar po ni mo lang sa war. So transong play around mo naman ng kita suwet ki pagkachal ko sa machay. Chay was another Christ. Christ and count that child. Amen. Challenge number 5 was kasi sampalan the wisest words.
Kasampal tama kecil kosaya. Ari challenge me on kecil, a child ban release generous words. Step kosay me ban sawasa. Okay? Ari mo man a child challenge ama naman kecil and pain chingita letter reo den chingita ni kosay o kasaleyang ang both, kasaleyang ang partneran. Tama ka appreciate re. Tama ka, okay? Pwede kecil koros cel kotrap ko itatok puro to kay pakapil kan chow wasanam tatok puro to ima kapil ko to ala discouragement. Kapil porto so chakak uplift pain sang re ng both. Ari child man chapta ka school ke purang ka puro to yang mo na child pang ka release. Pwede ko say utang ko sampal po kin wato kapay ta Korea wato maur tamela. Kecil mawawal gila kasi. Still, kasi still valuable mo sila ng kaon. In a spiritual life, kasi part of the principles, the creative power of words. That's one of the pillar nan win coach. Okay, eu urme dosaneta win coach. Okay, masan ci songros niya. Ariak child chikita ini ko siya child chikita nan child penene na child mauren rancho yo child so to ko sampal ko siya child chikita child so no child mo taga man indao da chanta because ko siya yung kachawasa no may tong Christ na mo ruta na require na change the way we speak. Okay, especially the way we speak to each other. Kana na be wise what happened kaktotong yang kasi ko wala marriage. Okay, kak totong yo ko wala mar. May we are met marriage total breaking off weki sangatran ko say. Kasi ko wala. Okay, weki amanaman sort of wise enough iranga understand each other karata misuse it palaway palato palapaliselito palpalabana mano mel. Okay, are maka riso lang. Kampagabay kasi yung magkasama marriage ko lang nanalin nila. Change the way you speak. Change the way. Speak the word. Speak what God is saying. Okay, when save your marriage. So kumbaga ang yan so may kinchuang ramas na ang problem, marriage problem. May panway pa sa rapot ng gasela te solar pop. It's so sad. Ang yan kaiten ngay mo ikakon one jojo. Imagine ka. Wag being got masani mekatin kailongki. May pasangan po. He hate divorce. Okay, arrest should be our attitude. Untana konong ya child mong yung may pasangan po this is not an option. Yes? Hallelujah. Okay, karetan so mag-child ko say I do. Utan you say I do. Nanang parki ko yung wanang kakoros mag-I do mela sa mabang. Yes? Yaraman sa I do po yung sanang I do don't take it lightly. May dag both. Okay, kachal pupunta na child not knowing what is marriage. Yes, but thank God tonight. Amen. Hallelujah. Amen. Glory. Okay. Challenge number 5. Kachal kasi yame the best medicine. Puksaraw masa niyang kachal ng Proverbs 17:22. Matana a joyful heart. Arumok ni na challenge tana joyful heart is the best medicine. A challenge aniyang bang kilangat asong yo. Mabang kaparan mabang watong ang poten korur. Okay? Makabang pilatang watong the song ta. Okay, mabang create those momentum makabang abang kaparani amanaman kumah. Amen. So number 5 umokinin. Number 1 selfless intentional affection. Okay? Kakawewe affection. Okay, sometimes can affect no young amanaman, the more naman. Sometimes can kakamakit. Sometimes can kak wiya na namo. Ariya imenta ki selfless. Kater matmatawapin ko. Pwede ran po ko kasi ya kauno me chapin pa kong kachay kahit yung kachay na to chapin pa kong yeah nang ko yung sungon payo isa ko no kauno me chapin pa kong kahit yung kachay na chapin pa kong are paini
mentakilay limbak ko yan nela. That's how love is. Imo mon ka child so lang explain limbak mo magandang ya ko pakiya ganitang ya ko na niya. Okay ya kay ka child lola ka ibang ko siya kichola ka. Ang intaya liya kan utan itok pakiya. Tuwe sa maram no utan. Marahin. Okay? you know, okay, kaya tayo sa tawlo tayo limbak kaya ako kasi ang limbak. Kandinta kapag pagiya, kandinta magapan. May tala mo That's the meaning of love. Eh sampa maganggawe mo kaya rin mo child. Kaya sa sampa. Once mo na child mata-mata ko mo mga child mo more mas, okay, more na ramas huto. Okay? Are selfless si meron kasi abi. Mendakilai Weki, amen kasaleyangu, walaw tanalim pakong. Yay, nanakokon, korse charkila, tumachekila, mentakila, wairangila, lokolongi, kantip, saroti, namarkiman. Okay, apo puligiti beni, weki ang kasaleyangu, manapakpaki. Harimak chan, iyam limbakan mo, iyam mo man ang limbakan, effect, akakan, ang limbakan, akakasa, magapakpake pwede ka olakan kecil kapag no wanan sa tiran mo rumatong kapag no batan apan so wanan pakpakampo daya pataw laptop sud kang kumusang ay tayo mo ngay po te so bodat aw yo kita kayang you know limpak prioritize limpak ay din ari that's how you man lembakan Christ makapangawata ko sa unan. Okay, kayong son bayo isa ko no ko ya. O bisa makan sa area la pia chapura lang en kakiyang kecil kachamanin tame itang kecil to ban le challenge number isa ke wa ya. Ni bisa chiki bakan wewe ki kasampalkan bola wrong video na child we are on challenge number 1 no we get more detail tama sa song selfless so matawa penko ang limpa ko matawa tama mawo kahit ang ko ay ten ngay ko ngay ko okay there ko ngay ko ngay o affection aramas Chocho chocho chay matawa me so me kasi ya chapil lapun lo kaya word affection no kamatawayer me pitata sex apo kay taken mo that's a result of it mapang kola affection so chawe keme nan be chocha okay isong ka me pichel melan apan intentional kay mapil ni science what ni sanamao pilata pilata me kapan bakong ang pod kapilata magkaban so chimat matawa siya pain ko miya sacrifice lala kiyang right ang pungo po okay so makinin lang kayong son tayo isakwa challenge number isuwa check kasi yan may pitata tapos na sweet relief okay na child challenge yo ama naman ki child ban kailangan song tama kakak-release ang boat lala nakakak patilong ba nakakak sa kita irampuk na ni pro riyaw isa kisu okay ipro riyaw isa kisu opel pachang ya Jesus sama sa niyang kichel ng pukan Matthew 11:28 mal ko torek may koros mapangataro chow kilara mal men usengkan ari yang mo na chel pangkak ama naman kichel tuwa Leo all miyayaram routine and tama ka wiyaran koros. Arisong tama ka bilkak sa wasakita ang partneran na daily routine. Pakan kak relief kan kak bil sawasta. Ari imo kanin mapitata number isu. Number 8 mapitata love versus intimacy. Okay? Mo kanin wiyayo topic nagchel ko saya getting deeper. Okay, mag-child ko saya lel na child Pwopwoud nang wasame sacred place nang wasame sarawiyo nang wasame kumaking kalepo pong hay kawewe okay mapitata wanti pa nang Pwopwoud number 8 mo kanin okay so number 12
Kaya ko sa iya me pitata honesty is intimacy. Okay, kaya ko sa iya me ya challenge mo kuman kak lo kaya melal bana. Melal ang po. So cha kila me coach. O ay so masakos ko sa iya wasamenta masakos ko sa iya Pwopwoud marriage ministry ya nga. Tapit Pwopwoud. Okay, Pwopwoud masenta Pwopwoud we kem kowe o ang partneran kuma Pwopwoud ren kauno. I Pwopwoud masakawe wen mo. Apos siya kauti sang ukan matamatawa me makasaikin siya ko Pwopwoud kas siya katyang pachang. Come as you are. Pagkasaikin siya ko Pwopwoud, iwasa mo ko nang kan mimiyan mapakauno pa sa wasa yuk pakan kaklelta ka mapoch pupurkiyan. Amen? Pues kita wiyata men sa pairar tamen ya perieranguk makapangkang ko to po ang acham na Pwopwoud. Kaya wikan kanalete sa pong pagchel men pompe at el kawewe Pwopwoud, che kawewe sa pong. Bakbakta siya sa ikin siya ko Pwopwoud lak, chel katan kier Pwopwoud. Pwopwoud nakasarawiyang po. Covenant under God's covenant. Inogiyang coach me. I-chang poten mo aray. Amo. So cha song me kasal ko sa iya fornication. Fornication duwa cha kuwanti yang sarabinan niyang stotsa kasarawiyang ko. Aray menta makmabil na yung kiyerser. Still ninibanti. Guys, imanay like pwede agasompal kita na nantustan tayo kasuya. Para may kasuya makasaraw na Pwopwoud. Kawanti ang poten pwede kuma pinobiyang airport. Alayar mo yung isang rentapa no. That's the generation I'm talking to. Pwede generation kay mo time. Imo magtay na son. Kayo dyan ang dokta. Pagkailan ni Bano, mababano na pong kila po. Kaya Pwopwoud, then tayo pa Pwopwoud. That's the curse and wrong way in the name of Jesus. Kaya magaret tayo play around with sin. O di kawela tayo mo. Kareta, di kay gutom mo tayo sota sa wong. Tayo sota sa pasombal kiyang ko. Tsama, Pwopwoud ko sang rengot. Pwopwoud bilong ko. Kahit yan ang babano. Amen. According to the Bible, Pwopwoud, quote makating kapagata. Quote makating kasanedi. Belong ka. Amen. Alright. This is the right place. My wife said, kasi yan, may iwas sa pagkandrong o blata. Kung makasaikin siya ko Pwopwoud ang poten, you must. Kana na po, Christ o pang Kristo, Christ pang Kristo, ale, no makalakay, mesarawi. Okay, kakalita Christ. At makapan, still living in sin, tekchay pa memor kita tip, chay pa katiya sa unbot. Amen? Arkalangan ng kaun. Mamiyang pitak, chik, pisatik, stongkan makamanitak, itak, and so forth. Okay, kahit yan, ikos ko siya, mag-iit kayo, may yang sang kanap. Chayal kak sawas pa na, masan got free. Amen? Masan got free. O maka, riyang rabarapakis sa lataksang, taan mo rin samba. Ter kawela, kater, kastaya me coach me pan, tiskarachi, kaluache. Ma, nampunga chayl. Pwopwoud koros li, kakela ka olol, kakela ka li. This is a challenging part. Kachayl kairtanan. Ang nanachay tradition, namin Pompey, chay soso, kasayin lift. Icha magchayl, asak chayl asam, matunggi kasayo, chayl asam, kawarabas. Kawa, wega kawela. Kiti. Sa nga chan, so magchay school ko to. Amen? Hallelujah. Ari. So mag-schoolo, tiran sincere na namuya kakir tamen-tama kacama-caman tigas trobil cam-caman na pura plant seed nan amno. Tiran na puliyuk, mentama ka puy-puy ka, salial ka. Okay? But miya mabilintaw tahan ka, lalakang ka, mau ka, kailay, amen? Or which one you want to pick? Which one you want to choose? Makapag-utilize ka na. Imagaratapog sa robil masan yung child. Wisdom and goat, magkasa sa wisdom and goat. Kaya chan baki.
Pokot pangat kiyang ta wisdomen kana so asat takapan wiyang ko sa ime o don ko wela. Aliya siya ng bukod kita ka sa bugaway sarapati maula. Kaya ka sa ime pangkapayu katak kakela kayuk aleti ko appreciate admire ko utilize the kiyang ampo. Speak over you. Encourage ko and got built up. Amen. Amen. Ikamelele me pilmiya kalalakaktan. We ko sampal ke chailan kak ya we ke me coach pa kong aramas korusia. Okay, we ke na ke an kitar mia ang partner. Okay, ke paktar mo rin ang papa no. Kaya kumasaikin siya ko Pwopwoud. Ako mamimi pa na yero ang sawak masa sa kauno, teka sa is kauno. Ang sawak ke marain kitaro ko sa taris kauno. Okay? Ari seem like ka sa is kauno, out ang partnero, sa ikin siya ko tong kauno. So the question is at may ban uya. Pwede kaya sa me tirinaramas mamiminan sa nga nirairo. Ari, tama ka pa ang uya. Will deserve yan kiyang word of encouragement yan. Apply, challenge ka on pwede sa pilisay kin siya ko Pwopwoud song kan. An ko chapak pa kayo, pultuwa chapak pa ka ang partner. Amen? O coach man melalapot, o coach pa sapang mo, pwede coach ang pilata ka pampay kong kauno, ang pilata makapampak pa ka kauno, coach pan save ang marriage and through ang partner ang relationship through you. The main thing is mura na mo itong Christ ang more ko sa tarta melel akabang pilata pilipilin bike. Ang so makapampay ko ang kauno utang kasali ang partneran. Okay, pwede kamiya makinita kay pwede itipan maka mo itong Christ ang more ka 120 may potinta tipan fornication. Kakakaan ko boldness depan nanak. Kakakaan ko ay masang ren kau na makapani kawewe yang. Okay, yet more may milalin po yasa makumachap kita niya ma pakpakama naman kinkak ngelumaw pa na kumapit friend. Kaya pukotolal sa nga nang sawach esocha too late esocha suwat kan kawewe yang. Pagkaman mamaur ka maur sarawi. Kaman mamaur ka maur mapong. Ay so makapanay maka ko kawewe yang ko kakintayang yet may ipakreman. Nanay so makachasay kin siya ko Pwopwoud ay more ikasampal kiyan makalakal o sarawumon. Coach may baba. Kapanumon kauno ko kalip. Ang partneran kumas siya paano ang ngayay pod sa siya pan ko umon coach po sa Pwopwoud. Uya ew. Ay pod pang kalip ki, ngay pang kalip ki ay. Okay? Uy panintawi, katip para ko pa so makapilatakan pa ikaw ang kauno, God is on your side. Coach, kasi na kan pilpay kita kanitingki. Coach, pampento ka ngayon saraw panto ka among yung mamelala na pakpakayuk o kapakpaka. Psalms 37:4, amasanik siya and delight in Him. Okay? Checkin pangakit delight in Him. Child man and kiyang ka-child na nga na child mong yung. We want Him to give us the desires of our hearts. But we don't want to obey Him. Tirin relationship, tirin naramas, raman rapakita master. Iman, uyata may relationship ay apatong kauno lalapo yung punggila ay relationship. No. Kaya anana masi God first ha. Song check ang koros coach fan sa wasa yuklala. Amen? So it's not too late. O pilaplay tama kasuksukul ki ka pwede kinan kayong teacher silu. Kayong teacher silu yung mo. Okay, menta ang kaya li. Okay? Kaya siya na napatak. Tapi kaya ko siya na napatak ko ang partner. Wiyo wow. Imak siya piluya kaskas kul kinan challenge yo po talalaysak. And change siya mo man siya mamauran papa te ewang naman. Ang wiyo wow ang viral tong ren kauno. Amen. So nang kayong teacher silu. In the same way, you wives, be submissive to your own husband so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of your wife. Makas kasayang mapopod. Okay, pagkakak popod there, apsaikin siya, aman save, aman saikin siya. Kasi na napata ako. So, kaya
pupote, won't young era upset into Kasarawi. But the point is, Mactel Coscosia, if more my second job will then Kauno Agaria, we epaker can. Epaker can make a wrong captain cow. Amen. Jesus Masari, Wato, from Patrol country. A banka company child. A banky young child breast. Cape a yamban diarata. Cape a Sotra man katain and tap one another, right? Sotra. Maybe cut look at well can make in time a charm up and pull an anel, going, praise the Lord. Rano can come in a boat tank of a right. Okay, right that way. It's not just Kola Kukaranga. It's way more than okay, a couple of quotes. Amen. Okay, so challenge number 11. The dami child man yung kupana sa uchi kach maka karong mau tracks sang na bayo po to lel Isaac. Okay, Isaac yawa kas kasaya friendship and new adventures. Okay, friendship cha pil lapilo kaya cha ka pil wrong. Kampa. Okay, friend. Isma nan Bible niya makatan kin katain magchay solaruya. Latu of Chelvia la Kampa. Where here ka we ko sa yam. Wala tu stoken we ki. Ana master roa koson di kanta so maswa koson. Ya plan. Itra wiyata. Okay. Okay, latu so serve. Jesus masani child katang child friend or friend kak asa. Okay, dana anaso maswapna. Okay, adventures Twitter adventure song cup say doctor wala wasa kaparanda create memory experience song dama mas stroke experience. Okay, hallelujah kay kitay tiran mo ni will experience magano will stingy to man experience wata ang bot makuwi pilta sa liyama yeah rausisim mo mo siya mo mo hey then even anim kakala kape mo ma wagay kitay have a lot of money yes praise the Lord. Okay, es chana na mi tata the picture mo kakoy ay kape kuya luta way light up spend time together something new adventure okay kay ten me coach makuma na young air okay me coach makuma men create me coach makuma correspond experience something new me coach cap oh praise the Lord amo batano mo kakanuya akin kakaranian akin kareta kasota aman naman makumpung ko pa bring you closer yeah tama na okay na like ma adventure makoy struggle wasakis aman pangata okay aman kakela kanan correct chakaran la okay arabil kin prong great upon okay tama ata eupanam niya ni chapio tama stola ko ay anso dito anso maga uya so chama ka uyu gati ka let go train up momot po nang train of chatang ba no kalisa law alala so ma kuma quality rin no song cross school but the doctor hindi mo kayo sambal the doctor go porta po chito mini mo oh yeah yawo nga jiswa buhay kaya pa kita amen ari. Be creative. Isong ka magtekos ko sa iyo, kahit yan ang kota po ko mo. Apo yan. Watchman tayong umanaw ko wala, tinarap iksyon ang may plano yata take mo out ko la mga te. Ang plan mo ka, naman. So sa akin yung idea ko. Ka-prom pa rin nung yung ideas, creative. Ako sampal me pilpitata friendship te kampapapam we kamelala me child korusya child relationship te nanas at child lalta ka me child popota
Okay, kumasyo ta siya two strangers, kumasyo siya sa may sasaman siya, may sasama maporpa na siya mampupota. Uta na chapsang niya mga company po. Na chapsang niya mga create niya friendship yo chapta. So ata naman ang pultan. Kamang korun makabil pout kita kasi sa ata. Yato ng punto isa sa lahat. Utan chuka kuyawi. Chapsang niya mutan so ata apa no. Kaya niya makin so what's in your list? Dami na nung list Just sige niya what's in your list. Saka mga yan pinilikan. Amo, ang iya ay so sa popota ya kawewe yang bong ya apenay mas udan cukup pakiray. Kauno change ay mong yung na kareta isa ay pakiray udan pakke kareta ay pakiray. Okay, see, that's how God changed things around. Apna na ikakirta ang iya udan is jo paranki. Ya, ketika makmanya mamasanin na life kacin mangi. Okay, kalangan ng coach pukot wa kita na. Okay, kirain may kayo po. Praise the Lord. Kaya through ay through ay commitment on coach. Amen. So imak chairman kasi yan is so church nan actually round po Proverbs 27:9. Okay, labing batak riyaisak kisu tuaw. Ibang watak ang chairman kaya ang pompiya ibang watak lo kaya ang wayo pa asyo klan mab nan lo kaya ang wayo no man. Lo kaya ang pompiya tanaw lenway o lepo maukan ken kaparaniyuk. Apal ken kawela petolan nan kapetong. Mawasanda apal ken kawela petolan nan kapetong. Nilo kaya ang waya tana oil and perfume make the heart glad, and the sweetness of a friend comes from his earnest counsel. Ari irakaryawa wag sang maminan lo kaya ang pompiya. Tengay me wala kaya ang pompiya tana apapal ken kawela petolan nan kapetong. Irakaryawa na lo kaya ang waya tana, and the sweetness of a friend comes from his earnest counsel. Oh, praise the Lord. Amang ganun. An NIV translation of perfume and incense brings joy to the heart. And the pleasantness of a friend springs from their heartfelt advice. Wow. Okay, ari mautan amo ikamela me karasaras kituan lenway tuan puma pa nason siya matawa tame tame lenway tame siya pinanane ki lenway tame siya kinanane ki mo aman kapag bang na pataon na kuya kiswasa may napal kan manokela sin kapumawo ari tana ekin wato heart bepol na na mongyo. Okay. And what kind of pleasantness of a friend springs from their heartfelt advice. And kusang ni na sang tamang kawitin ng pungatay. Nang pungan erasa mo to cha kawitin ng pungan kowe o bayang friend den ang poten. Metapak chelme to cha makayong karaniyukan o tang karaniyuk ma-share ipil men makauno may tangok me inside out ama naman kuma experience one another. Okay? Nan kokonan me pitata friendship niya sangan kokonan pitata ehupene ehupene waksang ehupene cheikan. Okay, ari I kompakapam ng kanin. I kompakapam na konang kuma imen kisya kaprela chel matamataon ni Chapio. Okay, prong kaprela makmasya two strangers together por pana chap kasanay di makmapampupot. Filel match miya me sangan po cheban reality tama wiyaw ni samday sa watch.
Tirin build relationship o tacho ya wita po online. Okay? Magkalang pa na siya nan up. Take kasyo tacho kilang siya raneo siya 10 minutes tapa kasanitir man po. Take kumang kasay. Okay? Kumang mo video chat. Kumang message pang kaya po yawan ray. Okay? Take can build that relationship, that friendship. Ari epitralar at siya po nanang po kakakpin experience me solar kokonen friendship miya ni mo na machap daw nakakasampal kiya man naman ka friendship kapag okay hallelujah okay kapag kaiten ka asaya anana asya sala kiyang sensin magkasasampo okay yoto bilmabli sa party isa magmapili ba na kay sai kincha sala keep studying okay kanana asya sala isang ka iramen program iti ang both poxy pa na kiyang nang sinibit pa icha mo mo yan maicha me pinasan maxing goro icha me pinasan okay guys Japan man poxy di atay both kan limiti ang ren ng icha mo mo okay mabil sa school song loud ibanda yung God is a God of purpose. Okay, and He put potential in your husband and in your wife. Okay, don't be aramasaman mabangkatan kin magapo ang putap kan limit ang putan. Limiti to chaka lama may ija may asan. No. Get to know him better. Where can we na so expose weki kasame yeah like ngay bo. Okay, it's just school. It's just school. It's school. Nagtaksa school po. Okay? Lalchopin kawalu. O sampa po kon asaya mi lalchopin kawalu. Praise the Lord. Yapil mo ispoy ko po Christ kare dahilan na sa mga. Okay? Praise the Lord. Ikalangan kiyong God po yaki. Ma sola kampakapanan po nga chain niya chain niya po ko chupan last time marriage. Maicham popotan kapopota po kan talk. Kapal seri when the pompet ita ran koros pagam porang gila. Kapang mutan tuwa cha marakang nanamano mutan so chakapan. Bil tuwa cha nan chay maurin saulang. Makapan katan kita mo ko saulang son kapagap sarawi watawatap socha experience ngayon saraw na namano. Ngayon saraw represent the oil, dove, okay, water, okay, fire, okay, as symbolized. Kahit hindi mo ka. Kahit ngayon saraw mo ka, he's a person makatkatremore. Okay, magkiyang kita inangin man kapakap, kiyang kita inangin man watawat, inangin man lamukot, paren kukot, trangakot, ananakot, kauliang kot, kapakapang kot. Okay, imakchana ni gari. Friendship, so I can create, okay, I can kalaudehla tell manasalaman naman. Right? Abuya. Lord God, imakareta kita anane kang pagpapachay. Ari, treat ang potent at the same time ang po. Both will be covenant. So oras mo use word menta both, you're saying a covenant. Why? We're based on covenant. Kay no kiyang kauno. May ija rin mo. Amen? Friendship, kailan na ane, kito friendship na nachel. Kailan na build parenki. Kasay ka sa walay, unsa. Okay, magarata chay solar parenki. Solar ka parenta. Uy, chocolate, tato, proto, cook, mail. Tato, proto, cook, mail. Tato, proto, cook, mail. Makasangats to O nga ka sambar yesak sama ka tuwe ka sambarer silua ba okay ka bil mo mala no Lord ka si nan mauret nan memory stolen kapan tiarata song chocho makasay kinjasa kachay say kinjasa kay den ni chan mo kapakap watawat okay loko choro
Kay teni chamu. Chay ban experience song loud na chay memorial Christ. Apwe kaya chay such active. Magaratak chay say boring. A religion. Religion boy just sarau proto match ka prong we attack. Amen. But now Maureen so long is so exciting. Praise the Lord. Amen. Amen. So ime semens kechailan kakilakakin kechail. Amen. Kakonin at taken building kakoncha. Ap yamo na child bang kaprong rebuild. A child memorial popo is supposed to be fun, enjoyable. Yes. Okay. Ara follow sang ni challenge number e upoto lelisak. Okay. Apan sawasak mo prong rebuild ama asa naman ama friendship. Okay. Ama kampakapan kiya naman. Pues imakareta na experience chocha magmawiya mas chocha tami kilang me popo chochok child kay tolalo mimilale. Once chochok child ani kicha kapera na so magmamalan relationship sa ikin cha popo ta. At chocha popo ta we are licensing me popo ta cha that spirit of familiarity me chocha ka alir licensing ma I bought ma okay miyak sin mo we yakawapete kakake Richard ko pulikiti ko la we aseli amata. Kakake Richard ki nagchalintan ng kapan. Kakake ngilswat kasaro Richard mangilang po. Tuwa siya miya kakonin me may uisak miriam. Akaan ka manaman uisak. Kakak wiyakawak. Kakak ngilswatang. So la masapwekpan katenta siya mga siyang asangok te kuma tampok. Break up. So la sangan kakonin pero miriam Arya kan karyan chala chay sucha wauniki amanaman. Arya imak chay malang kaskas kulto koto and kak chay ko say kan pasampal po kime pang wato mamauran Christ na chay popod. Amen. Asa ko sayin katta ko ang amanaman na punga chay. Ko sayin appreciate one another. Ko sayin pokata kakela ka amanaman. Menta makakilang na maur wiya usang ang pasay kan pang wakita lamo. Wag ko kasayam manamanan masanan coach po na rail mo. Kaya imak chailan larin ta ya moren tepil kapchakay olan talian o si pangaki to ya kapakapa mawan. Okay, ay sa mak chail we mo kinin icham focus ang men akakala kiti amor pangaki ang wiya tame wiya kan katkatuan ke chail pasang. Esto cha sa usawasay ke chail. Okay? Arya ke chail song kapakap the kamui olen lalapwat kapakap liyan ang partner sa ikin siya ay isang kami sa melang sa aking child nan siyang prong rebuild that friendship. Song ta prong rapakita song ta klana ni chapyo song ta may akin pungkin ni chapyo na sa makmakin we kamila masanga na sa ko kakan mention 9 kila mo ni sampapon pakan kakwala mo kan ka treat mo pin sto sa pa mo banta makich me as achkin mi pompeo ranche yo so chapi warat sto sa pa shu yata problem yo kapil kakareta ko la momot pangkong it koskong it apa kaperan imo man create friendship ko mo alula pil monte pong kailan may ni kailan seto ya kaskatcha na seta pil kaperan hey wanna child creative na so wanna mo inta sanga na isaw kami build more time utang kasam palangok kami newang kami pagkita kami na sola ama naman i-building friendship mo kanin at ama karetalal sanga na isaw child popota solaro ya priority rechay aman kak mime mo aman mime ba amang kak wiya mo amang kak pulti amang sa malaro yata so chega tan yung child ko yak la we mo song kam kareta Chay social base song lang. Iban tayo kahit yan sa atay idea ka chapel chaman mo niya chay mo chichi. Nakisongan boto buen kipasang kawela emela propala. Na sukaw ti koros iwasakan puatit tayo. Amen. Kay mas pun koros iwasakan po tayo. Rigarapan atay la nanakilay chay nanakilay na chay memoryang ka. Tangaturo yung Christ po man sa usapong tayo ko pero yung chay si siyang kay mag-child, kahit yan si siyang kay mag-child, buyayan. Ako child, sola, buyak, so kauti niya. Amen?
Ari magchay rong mau kauno kiyang kachailer tools koros. Magchay na sa apali kanayo. Wow kiyang. Okay, that's a must. Praying, seeking God. Yeah, and so forth. Sorry. Nan achai challenge na po yung kachai bang uya kachai ban be creative. Creative na achai ban build achai friendship again. Okay, mo manam kampakaban kita man. Okay, so kampakaban kay ten ko meon kasi kaun okay kasi so kiyang kapakapki kaun prong restore song kama esola mire. Okay, puede que mas man makaanlakan, may manta okay, kapang, jadi banenta, okay, manta kapang, okay, pokoros berta, bang, okay, do something different, yes, hallelujah, or something new, ame song kap, yaramen prong, uya tame, puya me apos na, makmasay puya bana, amen, kahit ay sarika. Come on. Start with you guys. Okay, I'll take a lot of time and money. Kasampal ka Thailand ka. Chap kita ng tuwan raya ipo. Okay? Okay, yari. Iya child practical mo. Okay, kita ban planet personality. Okay, some cup na po ang po pan. Okay, from build them a friendship. Hallelujah. Okay? Kaya be creative. Pero mo yasa makasya na kapag kauno kiyong ger erbit kiyong katailer po yakin matawata planet. Take out ang po. Amen? Hallelujah. Makamuli, take out ang po. Pagkamu may yang rong galiit and so on. Makamu yun, take out. Amen? Amak mabisay Pwopwoud, mosay Pwopwoud lang. So ang kami take out. Yata may got and build them up friendship po kang kaksalata. Kung tayong dami naman ang longin. Kung siyaban man masak, aki o Christ kasto, chesrak, play me kaya naman. You see, it's so easy to blame. O touch up play me kaya, apo. So, okay, take the responsibility. Okay? As a child of God. Kau na masan tipo meron. Amen. Okay, aribariye kan na ni po life, manang karachikon ko mo. Makapopot kiyer sampar, limay sa poti, limay sa pota. Amen. Kakan, with the solar, come to kapam na merjo. Wrong built that. And so say you. Kaya mamalar ka na, especially, ibigin parangki pachong mo, igin parangki sit down with Israel kan Pwopwoud mo rin lang, ikin man kalo kaya iran. Naman karetara make it. Naman karetara lel ng takadara ni milalo. So to keep on. Amen. I should rate up yung challenge. It's a common thing the Bible ko sa yung Ramas course. A challenge. Okay? I need the wisdom. I need to, okay, the wisdom. I'm praying for that because ikamelele mara make it, Christ memory. Hallelujah. Lord to God. The most powerful God. The King of Kings. So, okay? Amen. So, challenge mo. Okay, nambay sa kayo, kapag kiyang kauno o be creative lala. Ikamela naman na naisaw na kuma ininaw na build ma relationship back then. Miya song kay mag-create na relationship na kakak-chama-chaman lalatoranach. Okay? Song kay makakurang kamawiyala. The corporate sangan memory ko. Corporate tame pang kurang build ma relationship. Imenta be creative. Kakak-revisit. Okay? Kurang chokata. Tama karita sa kak-preference sangan na isaw pa met solar. Kauna pa isaw sa iyo. Kami lang may mapuksarawi wat ko. Pwede ikamela mamon kichay banda o liya melalok chay li lenway okay pilan sa wa makaban net akin chang sin me coach kisna chikikap akin chang rem kakak sasako ngay kak different kakos sa men yame I that my favorite one
Okay? Porque that sense of that smell, can create me coach me changalarea. Kabilban nakila kabilban rapraka kicha songo po ima ka Pwopwoud. Ima suto, ima ka kayon kaisa kateng kaisa na mapya. Ima ka kayon Pwopwoud ka mauki. Okay? Kicha men sanga sense of songo and mimerem on Pwopwoud. Okay? Sangan kokono. Ka Pwopwoud ka mauki ang sokoras ka anane. Ang sokoras ka pilpan rapa ko po ima kan Pwopwoud ima ka mauki. Kaperaniyo kaya po and tawasame can bring joy akan wat akan kaperaniyo. Amen. Ori ima chelmang prong kopreto. Kaperaniyo nan pungan ko o ang Pwopwoud. Ori kapan Malkin challenge kapan surprise ki olan kapan pain surprise ki lian tamak mapanuya lian kapan surprise ki olan. Okay, be creative lala kapan ko sayang kapan ranach yachma as chanana and Pwopwoud as chanana and bilmoni imendake na somatawa chani chapio aluwa yape ko way momot kasaya pe mo nan pork kape hay kape. Okay, the koik ma aman kosaman baki yung po yan ate, mo ka na create time na po mama. Wala baki yan liyo. Ay, mo hindi dati may coach me, pagkater masama me, o chikak yaw po, kolarasyon na po Pwopwoud. Pilmek sarikos chimapangkilang. Come up with something na sarikang kakoway wiya matmatong, ako mapilwi wiya me coach. Amen. Song puka koras apangkan water bring us closer together. Wawai ke child pana pag chailan kak. Kilay palilaw tan sa watch kapang lang child man sangan na child time ang na child telephone apa take away time from kuang po kuman build ama friendship. Kakak kon I can kon kak spend la palang time pa so just spend time on Pwopwoud na isari. Yata may watch makapan chakak. New adventure. May watch makapan. Memory. Okay. Ang ya. Macam caca pola pun. Pilapen pipe. Pipe lah. So there must see. That mark. Mark. Okay, we can spend time together. Okay, yari. So ko, basta kailangan tama po to isang konti so bawsiya. O chapelang bilberan kiyan to isang. Hey, abang den white up feed speak chika. Espang laut. Awan simang nang sa lawan nang sa ngayon. Oye ucapan kata-kata and hari ini ka sompal kita jaga tayo sa partner ini si jay pang puro kaparan nasa rin ko evaluate yourself. Okay, as a husband, as a wife, master do it around to you. Humble yourself before the Lord. Okay, ino ya chay lasin sabon machay dari tingito ko being practical yay ka baka katero ng macha so kuros magarong put in practice put in practical kaya apply na mo put and build some joto na chay mo pang prong corporate song katwa. Okay, Lord to God say lakat I think si say lak yung magchay ka uta sa bibla ta magchay pang hallelujah after bin so pa isang kapotir na pininda siya. Kasi ito yan, pang siya lakit mo, alam mo. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, Jesus. Amen. That's the lie of the enemy. Utingin siya na, makareta, you're not doing okay. And you're not okay. Ang kachay mo sa ulang, chay ka, chapel pang na yung don't allow that thing to deceive you. Okay, they are struggling
they are miserable on the inside. God knows their heart. That's why coach masa ni they play around na channel. Channel mo no sound no. So jay bang kapag this is it. Ikamele 10:14. Okay, kapag coach ikamele na sa pagita kaya mo mo itang which 10 abang 9 to 10:30. That's it. In short, simple, can take it away. Okay, jay bang receiving. So this on we have a okay, yang air kola patik tank na kami sa tropo patok ko timegot. Deposit megot. Baka bilban dengan bank card to makasulat deposit megot kasi ka utera. Okay, so invest na no marriage. Put in more time, effort. Okay, pay attention. Kapakap. Put in more. Once so many things happen, watch and lighten up. Tama ka na niya. Okay, so let's pray. Hallelujah. Kalanganan ka mo na yung sa may pot sa kapingkiyang pamamilal sa palamanasan and kopungupong masan and kamoro na yung sam. Lord, ang atmor, melel kich, mapupot ka no, Lord, mapilsaikin siya pupot, O Lord, yayiwasan, tiarata mamelel, makamasan niyang kich, O Lord, the truth will set us free. Iyay kapakapo may found Jesus. Karusiya pupot, mapil-challenge, O Lord. Nanach mamoran popot, my count Jesus, all these challenge, all these steps, oh Lord, ngana mo yan pachin sa wasay kich, ngana mo yan kawait kich, ngana mo yan kiyang kich, oh Lord, new desire and new heart, oh God, new courage, oh Lord, to be creative, oh God, when bring restoration, oh Lord, nanach popot, oh my count Jesus. Kalangan kiyang kumiyola kan, liyakan, oh Lord, kalangan kiyang kumirayla kan, mapilmiman ang relationship, kalangan kiyang kumiray la kan mabilas tatar me melelo Lord aray partner kan o Lord mabilsay kincho man count Jesus iyay kapag ako Lord nganan hopeful o God nganan bay ko Lord Jesus nganan boldness ay mak Lord the truth o Lord kamo mapang reaching atawan ni mo count Jesus karusia mapang wait ke mamoran bay ko ang kami o Lord kamu ko chaman malalapot you are faithful and just kambang pachin Lord reaching atawan ni ang rayla kan mapang delight in you o Lord kalangan ng kamu count Jesus iya kapag Lord ni so chicken ranach sa release o Lord manaman o maing sam manaman and peace o Lord nan more kan o God Lord nganan pagol kisa limpak o God kisa Lord Jesus maing sam kwaita o Lord Jesus nan moran panay kan o Lord nan popot kan Lord nan parenting o God sa kapag kilamele Lord parusia Lord Jesus mamiminay Zoom mamiminay Facebook kabinggiyang kamu Lord sa palamanasan o God ang kids so chicken ran what your Lord yach kapakap message bang yach sound rongo Lord apsa bang ya sound rongo song kapayata o mangsa kapayata Lord yach pan take every little step with the courage of God and the help of you Holy Spirit kalangan ng kamu Lord iyay kapag po Lord manaitserikan mapulopul kan o Lord mapilsocha wewe ko Lord ranrong sa palamamasan men kapungach maur men kawaitach maur men kaskuliach maur pasen kaklel saka makam kachin kupur kisen maur mamakalak kalo Lord purity in our hearts in our mind oh Lord and our bodies oh God kalangan ng kamu oh Lord may you bless each and every one oh Lord tonight kam kachin masan oh Lord clear ang iwe mong iyong give everyone the courage oh God kalangan ng kamu count Jesus and birth no desire oh Lord and wewe kila tete kila spend more and more time with you Jesus kalangan ng kamu oh Lord sa kiyang kamukaping Lord lingan wow kasapal kalangan korosan ko ang kamukelew as you alone deserve in the mighty name of Jesus Christ we pray amen.